پروژه جود سایت کرنا ریکایتید با عدریا لپارزگاه دهوکی. کوب درجایا 27 کیلومتران دهیتا درست کرن. 11 اوورپاس و اندرپاژی دناودانه. نزدیکی 2 سالانه کال سر پروژه دهیتا کرن. و حتی نوکب 2 ماهیک نهاتیه. ولاتیش دبیجن جبر ویرکی زرارک و زیانک آمزن گهشتیت رومپیلن ما. اما زفستاني ام ناشين بينو بچين ها بس من تلوري اف سيف ورزيدي وحتى ام جاينا سر مزرعه سر بستاني راستي ام سر معدن ميتن يعني هم شوات جاينا دوك لازم يكسر بين سر باقش كاين بين الصناعيه بس با مستقبلا بلكي باشتر بيتن بلكي الرقم خوشتر بيتن خودی اكيد زيانه برای والا سینگه پلان توزه يعني وكز بس احمد كيد اكيد دي هكا انت تو سي هي واسيك بيچلام چي سینگه وكي ها يعني حتی نوکت رومپیلت مثلا چند ضرر و زیان گشتیه؟ خودی ها نقاط وكي بكيماسي يعني 100,000 دل سینگه ويدين کارێک دەهاتیە کرن پارێزگار دهوکێژی بە حەسل پرۆژەی دیکەت کو هەتا نوکە 80 سادê پرۆژەی کارkirin têda hatiye kirin bo wê çendê ku demekê nêzik da bikevîte xizmeta welatiyan da. دێ ئەف پرۆژە کارێک دەهاتیە کرن بەس وەکو دەم حتانوکە 66 سادێل وەختێ وای دەرباز بووی پشتی ئینگێ ئەف پرۆژە بۆن بێژنی پرۆژەکێ نوێە یعنی پرۆژەکێ دیترە ومەکە ئەو کێشێت و کەفنە سەر vێڕێکی هاتنە چارەسەرکردن بەرێدا تنێب 4 ئۆڤەرپاس و ئەندەرپاس تێدا بوون نوکەیە بوونە 11 ئۆڤەرپاس و ئەندەرپاس Karkirin di projeyê de li heyva heşta sala 2024 dest pê kiriye ku heta nûke kar têda berdewam e da ku berê demê xwe destnîşankirî ku 3 salim 2 mahîk bihêt. Sîdat Hebîb, Nûçe TV, Duhok.